ka man. Nangangamuti na ako. Nangangamote. Nga kabalanghuyan eh. Batig-batiran ka ko na permanente. Namimiling lang ko yung pisto kay maururo. Ano din paghuna din Kasilyas? Ay tala, dito na lakaunan mamimiling. Ano man yan nagdadara kahit doon? Kaya naman takig-uli, aber. Ano man takig-uli? Ikuuli mo. Pati unod. Bangin lugod, ikuuli mo nga tayo balay. Kamatahap-tapan, ano ni mo? Waray ka ebidensya. Kawatan ka. Waray ka ebidensya. Kawatan ka. Bono, lugod ka. Hala, sige. Imuhay ito na yung balangoy. Matiga-tigahan. Hoy, kung karuyag ni Mimbalang, hoy. Pagtanom!